Malem ki tongan-tongan ba mapham shingda pangthoknabagum World Anthropology Day ngasi Manipur University ge Anthropology Department shinduna University asida Pangthokkhre celebrate, engage and inspire haiba theme da pangthokpa thoram adu ka mari leina Manipur University ke Vice Chancellor Professor Naurem Nokendran hai Anthropology haiba subject asi social science amade physical science na chingba tongan-tongan ba subject singi research da yamna tangai phadaba maru oiba subject amane World Anthropology Day Gamari Lena Ngasi Mapamasi Pangthokkhre exhibition asi yamna magut laiba amane ancient history, archaeology, history amadi museology na chingba tongan-tongan basi hiram singa anthropology ga lainari ba mariado exhibition na sina mayek sengna utle masina anthropology gi mahairoi sengna theory da tamlakpa singna do practically khangba ngamgane mahakna makhata na hai ngasi gi thoram asiga mari lainana tongan ba stall sing khangdoktuna lemna blood group khangdokpagi test BMI test amade blood glucose test na chingba pangthokliba sep maru oina Manipur University ki tongan ba department singi oja sing ase glass house amada lay banate khonaya sika matam chupada tona tinaduna lairi haiba adu ki masak utpani haina pahakna makhata ke exhibition come other activities में हम लोग लगा anthropology है बस subject सी तंगाई फदबा यामना हुजिक मतम की contemporary social science and physical science research ता तंगाई फदबा यामना important है बादु बद तो discipline ये ना है बस my relevance ता नबी तम ता बस लोग लग बने यामना interesting है बना बस दा कोई की ancient history and archaeology अदेगी तोंगान बा पूरा museology अदेगी history for example सिगा anthropology का लाइनरी बा relationship का से अखोई की छात्र संख्या ला हैरगा theory द मोइना तंबसे जो practically ओ सिले बा pre-history की proto-history की कुजुक्लाइसिंग Paleolithic times की Neolithic times की लाइरी बा मोइगी लाइदरा tables करी मयाम सिंह से पूरे हैरगा अंगांग सिंह से textbook पारगा imaginations तो पूगी बा खंगी खंगों दबा practically उड़कान ओ सी ओरे ना मसादा intellectual realization नमल लापदो अदु बुद्धि दमतनी anthropology है वैसे कमदौरगे है ngasi gi thoram adu gi sarukama oina free blood test blood pressure BMI blood glucose test na chingba so pangthokhe loina na osteologic exhibition so utke thoram adu da tongan ba school amadi university asige tongan ba department ki mahairoi sing so saruk yakhe anthropology है वैसे कमदौरगे है मतमदा हानगी ट्रेडिशनल ओइबा कोई definition to the slightly modified or go hujikti kaginoda NEP National Education Policy 2020 ga lak pedagidi kugi koi to gadoriba kugi subject high tare ko se multidisciplinary we abanina koi anthropology ju kamaina high argue it is a multidisciplinary subject which deals with human in all respect holistic way na because we anthropology tamatamda geography dagi archaeology dagi history dagi adagi environmental science dagi adagi atopa subject kaya dagi koi mateng lore ba koi pulap tunmin na bagi darkar am laeba multidisciplinary approach ta koi changsel abane ba adu gandane ba koi gi motive higher education national education policy gi motive si fulfill tawba ngamgada ba adu anthropology si widely aware we helaga mipum khudi makta khanghan ba aduna akoi na ngasi tawri ba se anthropology na kari contribution piri society da kari kana ba piri akoi na kari study tawri machine kari kanari hebdo adu khanghan na ba akoi na masigi celebration ji pakthok